Organizaciju srpskih studenta u inostranstvu predstavlja Jovana Jovanović. Izvolite. Dobar dan svima. Prvo bih htela da vas pozdravim, da vam se zahvalim na prisustvu. Organizacija srpskih studenta u inostranstvu jeste udruženje studenta koje okuplja naše studente koji studiraju u inostranstvu i ono postoji već 16 godina i moram samo spomenuti naše osnivačice su Vuk Jeremić i Jovan Ratković. U toku današnjeg dana imali smo prilike da čujemo da zapravo imidž u Srbiji i nije baš najpozitivniji, tako da kao predstavnica organizacije srpskih studenta u inostranstvu mogu da kažem da sad imamo priliku da popravimo tu sliku. Prvenstveno imali smo prilike da čujemo naše alumniste i na ovom panelu i na prethodnim panelima koji svojim uspehom svakako pozitivno predstavljaju Srbiju u inostranstvu i na to bih svakako dodala neke naše studente koji su se svojim uspehom nedavno su se dokazali, prvenstveno Igor Simić čiji je umetnički rad bio jedan od 10 najboljih umetničkih radova iz celog sveta na izložbi u Kelnu. Takođe bih htela da istaknem Milana Milićevića i Miloša Stankovića za kojeg se govori da je drugi Tesla. Kroz ovo sam htela da istaknem jedan možda prvih ciljeva OSI, a to jeste afirmacija naših članova. U vezi sa tim bih htela da kažem da kroz njihove uspehe svakako se promoviše Srbija. Promocija Srbijom nedavno je bila i prikazana u Beču na međunarodnoj konferenciji Kultura Titove Jugoslavije, koja je takođe bila u saradnji sa Bečkim univerzitetom organizovana. Naime, profesor Bečkog univerziteta Štefan Šmidri je zajedno sa našim studentima organizovao konferenciju na kojoj su govorili i naučnici, i umetnici, i istraživači. Oni su predstavljali našu kulturu, naše običaje, književnost na konferenciji koja se završila prošlog vikenda. Pored toga, kao neke naše aktivnosti kojima promovišemo Srbiju, upravo i to što se organizuju razne međunarodne nedelje na kojima naši studenti učestvuju, takođe i naši studenti koji su sami, da kažemo, sami na svim događajima koji učestvuju promovišu državu. Pored toga i saradnja koju oni uspostavljaju sa institucijama u inostranstvu. Svako moram da napomenem da su lokalni ogranak u Parizu i lokalni ogranak u Beču naši najveći ogranci. Prvenstveno u Parizu, dakle, oni uspostavljaju saradnju sa drugim srpskim organizacijama mladih privrednika, takođe međusobno pomažu studentima pri upisu na univerzitete i takođe imaju uspostavljenu saradnju sa Privrednom komorom u Parizu i sa Kulturnim centrom sa kojima organizuju i izložbe naših umetnika i koncerte. Pored toga mi imamo projekat u okviru organizacije koji se naziva Possibility. U okviru tog projekta pokušavamo naše studente da povežemo sa privatnim sektorom i na taj način da im obezbedimo prakse u državi. Takođe imamo potpisan sporazum o saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i sa Vladom, preko kojih su naši studenti takođe obavljali prakse u državi. Pored ovoga, moram napomenuti i četvrti cilj naše organizacije, to jesu humanitarne akcije. Ogranak u Švajcarskoj jeste ogranak u prethodnih godina se zaista pokazao kao jedan od pokretača, odnosno ljudi koji su zapravo u Švajcarskoj i borili za sakupljanje sredstava za decu sa Kosmeta, za narodne kuhinje na Kosmetu. Pored toga, lokalni ogranak u Beču takođe obezbeđuje porodicama koje odlaze na razne operacije, obezbeđuje im pomoć kao prevodioci i za ostalo što im je potrebno da se snađu pri odlasku. I takođe, nedeljni događaj koji se desio nakon Generalne skupštine u avgustu jeste saradnja koju smo imali sa organizacijom Srbi za Srbe, kada smo sakupljali novac za porodicu Antić, odnosno za otkup njihove kuće. Dakle, to su neka 4 cilja koje sam htela da napomenem, kojima se bavi koji su glavni u našoj organizaciji. Za ostala pitanja možemo kasnije u toku diskusije. Hvala vam. Hvala najlepše.